U nastavku ćemo malo o driftu. Do kraja godine preostala je još jedna završna utrka koja će se održati krajem rujna na Mičevcu, no čini se da je onaj najzanimljiviji pa i vrlo uzbudljiv dio sezone za nama. Pritom naravno mislimo na posljednje natjecanje održano u Osijeku gdje se zapravo vozilo nekoliko stvari. Osim Drift Challenge-a to je naravno bio i King of Europe, Legal Street, a po prvi puta vozile su i žene. Ovoga puta mi smo skupili vjerojatno i 3 najpoznatija hrvatska driftera. To su Mrgud, Zaks i Brklja. S njima ćemo malo prokomentirati, dečki, kako je bilo u Osijeku. Bilo je svakakvih automobila, kako je bilo voziti u toj konkurenciji. Bilo odlično u Osijeku, ali moram te ispraviti, ostale su nam još 2 utrke za završiti, jer CDC nije dovršen do kraja u Osijeku, prekinut je zbog kiše i nije bilo više vremena, obzirom da se paralelno održavao i King of Europe. Tako da nas u Zagrebu očekuje u subotu veliko finale top 16 CDC-a od 2. runde i u nedjelju kompletno novo natjecanje 3. runda. To bi trebalo biti dovoljno velik mamac za publiku, no u Osijeku je dakle bio naglasak na King of Europe, ti si tamo zapravo bio najbolje plasirani hrvatski vozač. Da, znači... Čestitam, naravno. Hvala. U Osijeku se vozile, kao što si rekla, King of Europe Street Legal, Pro klasa i ženska konkurencija. Mi smo se probali registrirati u žensku, Mrgud i ja, nam nisu dali, tako da smo morali ipak Street Legal i bilo je napeto do samog kraja. Brklja i ja smo se borili za 3. mjesto, bilo je tjesno, bilo je guranja, sudaranja, svega. Ja sam završio 3., Brklja 4. i time smo nas 2 bili najbolje plasirani vozači hrvatski taj vikend. Što se je točno dogodilo? Kako ste se vas dvojica zapravo našli? Pa prvo smo oba dvojica kvalificirali za top 16 vožnje, nakon što smo pobjedili svako po dvojica, prvo za top 8 pa onda za top 4 neke strance, više se ne sjećam ni koje. Došli smo ja protiv Zaksa voziti, u prvoj vožnji sam ja poveo Zaksa 7-3, nakon toga je on morao u principu da bi stigao rezultat probati preteći me, što je on naravno krenuo. Ja ga nisam htio pustiti, došao do kontakta, udario sam ga u svojim prednjim krajem u njegov zadnji kraj i oba dvojice smo ostali s driftom, izvrtili smo se i na taj način je pobjedio 10-0, što je ukupno osvojio 3. mjesto, ja sam bio 4. plasirani. A tebi ću pitati, dečki, iz Pro serije bio je tamo BMW sa 1000 konja i to, kako komentiraš tu konkurenciju? Pa, bilo je dobrih auta, nije me impresionirao, po suhom išao relativno dobro, ali mislim da nije mogao kontrolirati svu tu snagu, nije imao preciznost u vožnji, a pogotovo imao problema kad je pala kiša i nije se baš iskazao. Ali bilo je, kad je pala kiša, onda su tek došli do izražaja dobri vođači. Bio je jedan Švicarac sa E36 BMW M3 koji nije bio ništa specijalno u odnosu na druge aute, a bez problema se borio, mislim da 3. mjesta. U Osijeku su se inače po prvi puta vozile i žene, barem ovdje u Hrvatskoj, Queen of Europe. Bilo je opakih cura, bilo je mladih cura, 17 godina, pobjedila je Irkinja, bila je Palestinka atraktivna. Kako su se cure vozile? Jel ima razlike u tehnici vožnje između ženskog i muškog drifta? Ja moram reći da baš i nema previše razlike, su one to dosta onak muški odradile i imaju naravno vrhunske automobile, jer ekipa koja dolazi na Pro seriju, to su već onako ozbiljni timovi i ozbiljni auti sa prilično jakim motorima. Gledao sam dosta tih njihovih vožnji, gledao sam njihovih dosta twinova i moram reći da je to napredovalo od recimo tamo negdje 2010. kad sam bio prvi put na King of Europe, gdje su Mađarkinje vozile prvi put, da je to onako otišlo veliki korak naprijed. Ima neka od tih cura protiv koje bi se možda volio okušati? Znam da si već jedanput vozio protiv Mađarica, ako se ne varam. Pa da, tako je, Nicolet Santo, koja me koštala onak plasmana u Kragujevcu, pa iskreno ne, zato jer je to najnezahvalnija konkurencija iz razloga što ako dobiješ si ženu, a ako popušiš onda si onak generalno popušio, tako da ne hvala. Marko, posljednja utrka održana u Zagrebu bila je zapravo vrlo romantična, jer upravo sa Zaksovim posuđenim automobilom ti si napravio rezultat. Daj nam malo nas podsjeti kako je to bilo. Pa da, mi smo imali jednu nesreću sa kardanom, po 3. put u zadnjih 3 sezone. Pukao je kardan na Skylineu i to na zadnjoj rundi na treningu. Ne? I onda je bilo pitanje kako dalje, šta dalje. Imali smo još jedan zamjenski auto koji su nam dečki odmah uskočili, ali nekako sam se ja najbolje i najugodnije usjećao u auto timskog kolege. Zaks je naravno uletio odmah.
jedino je bio problem ako se nađemo on i ja u finalu kaj će biti. Međutim, Zaks nije imao toliko sreće protiv slovenskih kolega, ja sam prošao dalje, meni je auto lego taj dan savršeno, jednostavno je bio to je bio taj dan jednostavno i sve skupa se poklopilo i uživao sam, doslovce sam uživao, rasterećen potpuno i Zaks je složio vrhunski auto, tako da evo, stvarno nemam šta za reći. Kak si u Osijeku prošao? Pa u Osijeku mi nije baš tak legla staza, prvenstveno to moram reći zbog organizatora, jer je organizatori King of Europe su imali malo čudan način organiziranja staze, pa smo onda u sat i pol vremena odvrtali par rundi svega, nismo niti trenirali niti ništa, tako da je to sve skupa bilo onak dosta stohastično i na kvalifikacije smo došli, Skyline je ipak relativno serijski auto, pod relativno serijski velim ima oko 300 konja, ovo su sve auti preko 350 konja koji su lakši od mog auta. Borili smo se, nekak smo to uspjeli odfurat, kvalifikacije sam bio 7. i kak je kiša prekinula to sve skupa, sad je ostalo znači Zagreb, Mičevec, da na Mičevcu probamo ostvariti najbolji mogući rezultat koji uspijemo. Ne? Sad je samo pitanje ako se opet dogodi da kardan pukne, Zaks je rekao već da mi je oprao auto, da je pripremio sve, tako da smo spremni za sljedeću trku. Ne? Tebi, Marko, čestitamo usput na osvojenom drugom mjestu u Čačku. To je sada bilo u međuvremenu, ali tako? Auto, dakle, ove godine voziš nešto jači auto, navodno si šarafio po turbini, reci nam malo. Stavio sam drugu, znači turbinu, veća je auto sa 350 konja, sad ima 450, čak malo nešto više. U Osijeku sam sreo jednog zanimljivog Izraelca koji je na svom autu BMW-u za drift imao anti-lag sistem koji biti koriste ljudi u reliju, kako znači kad puste gas ne bi bila velika turbo rupa kako bi auto odmah primio gas. To su i meni znači, tamo instalirali, ja sam tu u Zagrebu još malo to podesio da mogu to paliti, gasiti jer ipak to štećuje turbinu, tako da auto sada puno po meni konkurentniji nego prošlih godina, a to se vidi po rezultatima. A reci mi, je li ima prostora još za napredak sa ovim tvojim autom? U principu u driftu je najbitnije biti konstantan, tako da sad kad je auto složen stvarno kako ja želim, napokon nakon 4 godine usavršavanja u principu nikad nema kraja, što najbolje Zak zna, koji maltene 10 godina vozi, stalno nešto šarafi. Ja sam sad stvarno potpuno zadovoljan, znači treba se koncentrirati, uvijek ima dobre gume, pripremiti sve ostalo, paziti na sve neke detaljčiće, tlak u gumama i takve stvari i u principu konstantne rezultate imati naravno dobre. Zaks, ti si u Osijeku zapravo, ako se ne varam, možda i napravio najbolji rezultat karijere do sada. Pa nije. Bio sam ja na King of Europe 2007. na Spa-Francorchamps. Tamo sam bio drugi, actually, a ovdje sam bio treći. Tako da to je bio od međunarodnih natjecanja, a najdržavim pobjeda u Zagrebu prošle godine pred domaćom publikom, naravno. Zaks, puno sreće na Mičevcu, 2 dakle, trke su pred tobom. Prošle godine je završilo dobro, a ove godine vidjet ćemo. Da, za ovu drugu sam kvalificiran kao prvi, tako da se nadam da ću se dosta dobro izboriti do nadam se barem četvrtfinala, a za nedjelju teško mi dati sve prognoze, ali nadam se da će biti dobro. Samo neka dođe što više publike, a? Tako je. Vaša 3 auta, 3 različite priče. Naravno, svako uvijek misli da je njegov auto najbolji, no da ti se pruži prilika, bili vozio Zaksov ili Mrgudov? Pa u svakom slučaju volio je probati Skyline koji je onako neka ikona street racera i općenito toga. Zaksov auto je isto vrhunski složen auto, izgleda onako kao mala neka bombica, ali u principu je stvarno konkurentan s bilo kojim drugim autom, tako da volio bi voziti jedan i drugi auto. Ovoga vikenda se vozi legendarna buzetska brdska utrka. Iz drifta imaš mali izlet na brdo zajedno sa Mrgudom i to sa drift autima. Ali imate tremu, dečki, pred taj nastup? Pa iskreno, najveće što mene brine iz Mrguda je što u principu tamo brdo ne prašta neke greške, pogotovo što mi driftamo, znači fulaš pola metra, 10 cm i u nekoj gravisi, tako da u principu jedino s te strane, ali ne sumnjam da ćemo napraviti vrhunski show tako za ljude. Mene Mrguda su pozvali organizatori i ovo je prvi put općenito u Hrvatskoj, koliko ja znam, a vjerojatno je, da netko vozi drift na brdu, tako da u svakom slučaju bit će super. Tako je, u Buzetu. Buzet mi je onak tiha patnja već dobre 4 godine. Bio sam prije 2-3 godine tamo da vidim kako to izgleda, da sam imao želju voziti. Ja sam shvatio da to još nije za mene, da je to još onak ipak malo preopasno, ali ta publika zaslužuje nešto posebno i nadam se da ćemo Marko i ja uspjeti za vikend osigurati nešto onak kvalitetno za pogledati.